Reka nongere ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana wakomeje gukurikira Rwanda 24 News TV. Twamaze kugera ku gicamunsi cya tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Twari tuje muri studio tukuzana amakuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru agezweho kuri ano masaha ya kino gicamunsi, twari tuje kuyakurambura ku buryo bukomeye cyane. Gusa turaza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turakubwira ko nyuma y'uko abasirikare b'Urundi bakomeje kugwa ku rugamba ndetse n'abandi bakagishingira igisirikare cya M23, turabwira ko abasenguzi bagiye bakomeye bagize icyo bagenda babigarukaho. Ari nako tukubwira ko leta ya Kinshasa yavuze ko igiye kongera kugura ibindi bitwaro kandi nyuma y'uko ibyo baguze byose bigiye bigwa mu maboko y'igisirikare cya M23. Ari nako tubuze kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo tukakubwira ko abaturage bongeye gushimira ku buryo bukomeye igisirikare cya M23. Amakuru yose nayo tukwiye turaje tuyakurambure ku buryo bukomeye cyane. Reka mbanze ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tukomeze kubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV ukugezaho amakuru abagezweho kandi amakuru abagisewe. Tudatinze tutangira n'inkuru ya mbere irimo ivugwa muri ano masaha y'igicamunsi. Ni uburyo bukomeye cyane bukomeje kugaragara ko abasirikare ba FARDC ndetse n'abasirikare b'Abarundi bakomeje kwicwa ku mirongo y'urugamba, bigatuma abasirikare b'Abarundi aribo baza imbere cyane mu kugwa ku mirongo y'urugamba ku ntambara ikomeje kubahuza n'igisirikare cya M23. Kuri ubu rero abasenguzi ndetse n'abandi bagiye batandukanye babo mu Rwanda ndetse n'abo hanze yawo mu butaka bw'u Burundi, abasenguzi bo mu gihugu cya Kongo, abasenguzi bo mu gihugu cya Uganda, bose bakomeje guhuriza ku kibazo gikomeje gufata indi ntera ku basirikare b'Abarundi bakomeje kugwa kuri buno ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagize bati iki ni ikibazo gikomeje gufata indi ntera, by'umwihariko Abarundi bagwa kuri buno ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ko ari ikibazo gikomeje kugenda gifata indi ntera, binyuze mu basesenguzi bagiye batandukanye bagize icyo batagaza ndetse bagira n'inama bagira igihugu cy'u Burundi, dore ko Evariste Ndayishimiye ari ugomeje kwinangira wenyine ku bantu basirikare baguma kuri buno ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bagwaho ari benshi. Bwana Gakuza Nkuriza Charles Sungu yamenyekanye nka Kenisa, akaba ari umunyamakuru ukorera igitangazamakuru cya TV1 ndetse na Radio 1. Byose bikaba n'ibyo mu kiganiro Rashi yagize byinshi atangaza ku bijyanye n'ino ntambara ndetse n'abasirikare b'Abarundi bakomeje kugwa kuri buno ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko ari ikibazo gikomeye cyane kandi bino byose Perezida Evariste Ndayishimiye akabaye ari kubirebera mu ndorerwamo y'abahungu be, pana kubirebera mu ndorerwamo y'amafaranga bakomeje kugenda bamupfumbatisha. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kenisi yakomeje avuga ko ari ikibazo gikomeye kuba bano basirikare benshi bakomeje kugwa kuri buno butaka, ndetse yanavuze ko mu gihe kiri buze kuza ari kwisanga abasirikare undi hafi ya bose bashiriye muri M23 bitewe nuko leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi bose hamwe bateranye kino gisirikare, bitewe nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atanye amasezerano yihariye na Evariste Ndayishimiye yo kumuha akayabo k'amafaranga, dore ko amakuru avuga ko amafaranga bari guhemba kino gisirikare cy'u Burundi mu mezi 3 ashize bose yose bayakusanyije bakayaha Perezida Evariste Ndayishimiye mu mufuka we. Nayo mpamvu bano basirikare bakomeje kwinubira ko nta guhembwa, nta byo kurya ndetse n'ibikoresho byose bikomeje kuba bikiya kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ko ari ikibazo gikomeje gufata indi ntera cyane. Rero ibi byose bigomeje kugenda bituma abasirikare b'Abarundi bagwa mu maboko ya M23, abandi bakijyana mbere y'uko intambara igomeza kwataka. Rero bakomeza bavuga ko kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo cyashoye amafaranga kugira ngo kibone ubuzima bw'Abarundi kize kinabugabe mu basirikare b'Abavetera bakomeje kurasa bano basirikare b'Abarundi ku buryo buhambaye cyane, bagasaba ko kino gihugu cyakwiga ku buryo bukomeye cyane nk'uko n'ubundi abajenerali be bagomeje babitangaza ndetse banabisaba ko yahagarika kohereza y'abasirikare kuri buno butaka. Ariko uyu nawe yanze kumvira abajenerali be, ni Evariste Ndayishimiye nawe ugaragaza ko uruhande rwe ahagaze ari rwo azanakomeza, kandi akomeza no kohereza abasirikare kuri buno butaka bw'u Burundi ngo bakomeje kuhagwa ari benshi. Umubare igenda yiyongera ku buryo buhambaye ndetse abasirikare bamwe baragenda bagwa ku rugamba ntibagiye no gushyingurwa mu gihugu cyabo, dore ko amakuru yamenyekanye ko kino gihugu cy'u Burundi kitayagitanga umubare w'abasirikare bayo baguye ku mirongo y'urugamba, ndetse n'imiryango yabo ntabwo bajya bayimenyesha ngo ize gushyingura, ahubwo uwacitse wese ndetse n'uwapfuye bose bavuga ko basanze M23 bacitse ku mirongo y'urugamba kugira ngo batabazwa ku buryo bukomeye cyane. Bavuga ko nta n'umwe yaguye ku rugamba, ahubwo hafi ya bose bakomeza kugenda batoroka, abandi ngo bagiye bafatwa mu matekwa n'igiseke cya M23, nta n'umwe yigeze apfa. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane hagati y'abaturage ndetse na leta, by'umwihariko igisirikare cy'u Burundi kitagitangaza amakuru yeruye, kandi abasirikare bakomeza kugwa
kuri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahagwa ari benshi cyane ku mirongo y'urugamba, bashyirwa imbere bakicwa na M23 ku buryo bukomeye kandi bunateye agahinda. Gusa nyine ikibabaje nyamukuru nuko ibyo byose igihugu cy'uburundi kitari kibitangariza imiryango y'abasirikare babarizwa kuri buno butaka. Ni mu kiganiro n'ubundi baheruka kugirana n'umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe kuvugira abasirikare b'Abarundi bari mu Kangaratete, ubwo yajyanaga ikiganiro n'abasirikare babarizwa kuri buriya butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamubwiye byinshi. Ni mu kiganiro na telefone bajyanye n'uyu Pacifique Ninahazwe uyu ukuriye kano gashami, ubwo yabazaga niba bameze neza kuri buriya butaka. Bavuga ko baderuka guhembwa, ibyo kurya ari ikibazo, ndetse n'abasirikare benshi barimo bigira muri M23, ndetse nabo ubwabo bajyanye kino kiganiro bavuze ko ari iminsi mikeya bakinjira muri kino gisirikare cya M23, kuko n'ubundi ariho babona ariho hasigaye ubuzima, ko ngo igihugu cyabo cyarabatereranye. Bagasaba ko uyu Pacifique Ninahazwe ndetse n'ishami rye bakora ubuvugizi bwimbitse bakareba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakwemera gukuraho n'abasirikare kuri buno butaka, ngo bakomeje kuhagwa umubare wabo mwinshi cyane, ukomeje kugwa kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ntamuwe nyuma y'uko yandikiye ibaruwa Perezida Evariste Ndayishimiye ibasaba ko abakura bano basirikare kuri buno butaka, ko ngo nta kintu baje gukora uretse kuza kwica abaturage. Evariste Ndayishimiye akaza kubyima amatwi, byatumye M23 ifata umujinya ukomeye cyane, ndetse navuga ko izajya ihera ku basirikare b'Abarundi ikindago. Ari nayo mpamvu mu minsi yashize mwumvise ko yagabye igitero karundura ku kigo cyabarizwagamo imbonerakure zarimo zitozwa, ndetse hafi ya zose ziza kuhasiga ubuzima, kuko M23 yakomeje kugenda nyine ibitangaza ikabwira kino gihugu ko kigomba gukora abasirikare bacyo kikaza gufunga amatwi. None kuri ubu ngubu abasirikare nibo bakomeje kugenda bahagwa. Baravuga ko Evariste Ndayishimiye nta kibazo bafite ku butaka bw'Uburundi, ndetse atari nawe barakataye nawe abari ku mirongo y'urugamba, ari nayo mpamvu bakomeza kugenda yinangira, bigatuma abasirikare nabo ubwabo bakomeza kwifatira imyanzuro, nubwo bamwe bagenda bayifata abatinze, gusa bari kuyifata bagisangira M23, abandi bagatoroka bakigira ku butaka bwabo mu buryo bw'ibanga. Nubwo mu minsi yashize abaheruka gutoroka bwa mbere ubwo M23 bacanagaho umuriro bakaza bagahita bajya ku kibuga cy'indege, bagahita bafata indege bagahita basubira mu gihugu cy'Uburundi, nubwo baje guhita bafatwa bagafungwa. Ariko kuri ubu ngubu abagenda batoroka bagenda mu buryo bwa rwisho, bagahita binjirira ku butaka bwabo, ndetse abenshi ngiyo batorotse bakagenda ku butaka bwa kino gihugu cyabo cy'Uburundi bagashaka guhigwa, bahita binjira muri Reddit, barako n'ubundi babona ubuzima bwabo bukomeje kujya habi. Urumva igihugu cy'Uburundi ndetse n'ino ntambara ntago yigeze ibahira. Abasirikare barakwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari benshi ku mirongo y'urugamba, ndetse navuga ko aribwo bwa mbere mu mateka kino gihugu cy'Uburundi cyatakaje abasirikare benshi ku mirongo y'urugamba, aho bagiye barwana hose, haba mu gihugu imbere ndetse no hanze. Bakuru akavuga ko kino gihugu cy'Uburundi byose biri gutegwa na perezida wacyo Evariste Ndayishimiye, akomeza kuvuga ko afite igisirikare gikomeye kandi kizarwana mpaka gikuyeho n'umutwe wa M23. Akavuga ko n'igihugu cye gikomeye ubwe nyirizina, haba wenda mu gisirikare no muri politike, hose ntabwo ibintu bimeze neza mu gihugu cy'Uburundi. Ibintu biragenda bigaragara ko igihugu cy'Uburundi kikijya kijya hasi, ndetse binyuze mu bavuga rikijyana. Abandi bose bagiye batandukanye abanyepolitike baravuga ko kino gihugu cy'Uburundi batagitabarira hafi Evariste Ndayishimiye ari ku kiroha. Bihura neza n'ibyo abaturage batuye mu gihugu cya Kongo nabo bari gutangaza ko kino gihugu cyabo kiri kujya mu Kangaratete. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari gufata amafaranga yakafashije abaturage, amafaranga yakajyanwe mu bijyanye n'uburezi, mu buvuzi, mu buhinzi no mu bworozi, ndetse n'ahandi hose agashogwa ku mirongo y'urugamba, bakagura intwaro zihenze ku biciro byo hejuru, ndetse n'iziye n'icyo zikora, dore ko drone baheruka kugura M23 yise izirasa kajugujugu byose nuko, ndetse n'intwaro zigezweho zaguzwe igihugu cya Kongo cyaguze mu bihugu by'Uburayi ku mafaranga menshi cyane aremereye, nazo kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi cyamaze kwisanga zaramaze kujya mu maboko ya M23. Urumva ko haba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage ntago abameze neza, ntabwo banishimye bitewe n'ino guverinoma y'abintu irimo, ukongeraho n'abasirikare b'u Burundi nabo ubwabo ntago bishimye, ndetse n'abaturage nyirizina baravuga ko abana bo bari kugwa ku mirongo y'urugamba. Binavuga ko harimo hategurwa imyigaragambyo mu gihugu cy'Uburundi ndetse no mu gihugu cya Kongo, iri aba ari imyigaragambyo karundura yo gusaba ko ino mirwano yahagarara kugira ngo igisirikare cy'Evetura kibone uburenganzira bwacyo, ndetse n'abaturage bakomeje kwicirwa muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko abanyamurenge. Bikavuga ko rero iyi myigaragambyo ishobora kuzasiga hahindutse byinshi mu butegetsi bw'u Burundi, by'umwihariko kuko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yarinangiye yanga kumva ko agomba gukura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari nako tukubwira ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatagaje ko kigiye kongera kugura izindi ntwaro karundura nyuma y'uko izo baguze zose zisanze mu maboko ya kino gisirikare cya M23.
M23 ku buryo bukomeye cyane. Kuri ubu bamaze gutangaza ko bagiye kongera gutumiza izindi ntwaro haba izo ku butaka ndetse n'intwaro zo mu kirere kugira ngo bakomeze guhangana na kino gisirikare cya M23 gikomeje kugenda kibakubita ndetse gifata n'ibitwaro byabo mu bice bigiye bitandukanye. Perezida yamaze kwanzura ko bagiye gutumiza ibindi bitwaro mu bihugu bigiye bitandukanye. Yavuze ko n'ibiganiro byamaze no kurangira, igisigaye ari ukohereza amafaranga bino bitwaro bigahita bimanuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero dusoreze hano amakuru yacu yagezweho muri ano masaha. Reka n'ubundi ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tujye tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro wagezeho amakuru abagezweho kandi amakuru aba yizewe.